hamba nayo wehla ezulwini kuThixo hamba nayo ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe hamba nayo ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu yini nehleli nayo mawuphika hamba nayo uyakuhlala nabo hamba nayo babe abantu bakhe hamba nayo yena abe uThixo Jehovah wabo hamba nayo uThixo uyakuzesula izinyembezi emehlweni abo hamba nayo akusayi kuba khona ukufa 24 ezansi khona lapho 24 ezansi khona lapho hamba nayo izizwe ziyakuhamba ngokukhanya kwawo awuziboni zingakanani amakhosi omhlaba yini netheni ngaphambi kwethu ayakuzisa ubukhosi bawo yini nesitheni ngaphambi uyayiphika lezulu elishesithele kulana bantu abami aniliboni ngani lezulu ukuthi sihlele ezulwini elisha thina sonke njengoba sila ekhaya ngizokutshela kokuthi lezulu likashembe lisebenza kanjani ngumsebenzi wezandla zikashembe kodwa ngifundanga angiyanga nasesikoleni angazi angazi lutho kodwa ngumsebenzi walezulu likashembe awulalithanda ngokulizwa yasizala awuthela abantu abamnyama ekuthiwa unomkhubuyane eyayikade linyelwa amasimi kulomhlaba eyayizela amanazaletha noma babengakholwa okhokho bethu kodwa babengamaNazaretha ngoba babethele ngokuthula zazingekho izimpi kokhokho bethu abafika la bekhanqa phezulu benkabazwe lapho lababunjelwa khona befika kulomhlaba bebizwa ngokuthi abangoni bafika bathola naye le ndawo esenkandla igama lomuntu umngoni lelo owafika wakhe etatini lapha njengoba sobona uthi kusenkandla wena kani igama lomuntu umngoni owasuka le phezulu enkabaze kwabanye baba ngabasuthu abanye baba ngamashangana abanye baba ngamakhoza abanye baba izizwe zonke ezimnyama ziphuma lapha enkabazwe kule ntombi unomkhubuyane okuthiwa isinasi ngabangoni umveli ngabo wethu uNkulunkulu hayi uJesu Kristu hayi uJehova siphuma thina lapha kumveli ngabo abantu abamnyama balithola okhokho bethu lelazo bahlala bengabangoni kuthenga impilo kaqeshwayo ukuthenga impilo kaqeshwayo base beshintshwa abantu kwaye kuthi ngabangoni basokuthiwa ngemva kwalo sesingabamazulu saphuma ngemva kwempilo kaqeshwayo kwaphela ukuba bangoni neyibongo lezi zingaka nje zisalele lapha enkandla zazingekho ibongo kubantu bekungabangoni kuphela bengena ibongo base kuzoqhaja nje ubona khona ungqobo nje uzelwe nje ungqobo uyena omdala kumngoni uvume izitha losizwa eyumngoni yaza ungqobo
ungewalanya ungithi walanya uBlose wazolanya ushangase ngemva bapho ukubona sekuyisibongo amagama abantu lawo nalabo abakagumede ugumede uphuma kumngoni noma bethi bona abanguni namhlanje baphuma kumngoni wazala ukwabo omdala wazolanya untombela wazolanya umageba yaba abantwana abakuqala wena uzobuza ukuthi hawu phoba kwabangwa yini laba abakazi kubekona abakhulu hawu uNkulunkulu bantu abami nalapha eIsrael uthathe uJakobe emncane phakathi kwendakwabo womphakamisa uJakobe wezemkhulu kwahamba kwaphela umbuso kaJakobe basebezala sebengama-Israyeli kwasefuna kwathunywa uSamuela wathi ahamba ayogoba endlini kaJese wafika wagoba uDavidi wabashiya abadala wathi bekhomba uSamuela wathi hhayi labo kwakhonja abancane kwazogotshwa uDavidi emncane kwawuyena ozala lesi sizwe sakwabo kaJesu Naungamangali kama babazulu wena uthi amanziwa yipho babe ngoba bona babogcina lapha ekuze cha umbuso kaNkulunkulu siphethe umbuso kaNkulunkulu amen sithande baba singabantwana bakho baba ayikho into engasiza lapha isibusiso savelayo siphe baba sasithola isibiwo mawusikhipha inkosi ilanga inyanga yezilanga lamalanga sasiyaba ngemoto amandi yamasentangakazi wengekho imoto ehayo umuntu engenamoto umuntu siyama ngemoto amandiya lasho ilanga usuku olulodwa lathi manazaretha ziphi imoti thengani imoti njengoba namhlanje le imoti seyidinga zisibusiso senkosi ilanga sonke njengoba silana yena siphethe isibusiso senkosi ilanga eyasinika sona ithunywa ubaba omkhulu ngoba baba mkhulu yabe engawuqedanga umsebenzi njengoba namhlanje nawe ugijima phansi ugijima yonke indawo ugijima nje kusagijima yena ubaba mkhulu ngoba phela umuntu akafi uyahamba khipha umoya uNkulunkulu awubeke komunye umuntu aphinde umuntu wazalwe abuye abe njengoba wayenjalo usawubaba mkhulu baba uma uphika lapha njengoba sikhona siyiboshwa zemndeni emakithi yonke sonke njengoba wena ungabanikelela abantu bakithi indawo yakho abaseKolinte 15:29 verse khona bezozwa kahle abantu abaseKolinte 15:29 verse khona bezozwa nohleliyo ongabanakile abantu bakubo azazi kodwa unecala lapho ezalwa khona